Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, day basa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 3. Ited mo kada kami titaraon amasapol mi iti inaldaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Bagay, gimatang ka manan iti kinaban nga Eric. Wen alakay, inggatang ko amin, jesweldo ta. Naganupay laang ti Eric dita kamaring. Gimatang ka manan. Ay na, nasaysaya at no ano ti leban tayo amakan. Gatang kaagatang. Nagadupay laang ti Eric, asaan pa'y ana ipakiskis. Bayan naklatta ka din lakay, diyak kayat nga agbisin tayo. Di mo ka di kayat, anawadwad di kanan tayo. Nanggatangam ngay kadagita. Apit datel madayta. Umot-utang iti pag-tuition ni Junior na. Kat nakita nga ado ti Eric da. Oh, ginatang kon tapno saanin nga umutang. Ket manungay ti pinanggatang mo. Di kalakaan apresyo Okay lata dayta ka ni Telma at kasapulan dati kwarta. Ay, di kalamas yan iti kapsat mo. Balo lang aruden. Gundawayang pailaang ti kinarigat ti panagbiagda. Oh, at iti pagbayad mo iti tuition mo. Kurang payda ito'y nanang. Kunakin ni Auntie Mir na anayonan na di bayad ti Eric. Ngam di namot kayat. Ore agpakpakaasi ak. Di namot latta kayat. Sana bali nanang. Makisarita klangan iti pagadalan mi. Ala, ano sampay lang ang day tanak ko. Imbag to numaawat ko di pension day di tatang mo. O nanang, ipaunak pay lang dito intedyo. Sige, tagi na naak pay laang man, tani. Nabanuga ka nagapoy di taltalon. Daddy, napunno man ang timakan dito yung ref. Awan pa'y kitin paglugaran dagiti daddo maagrino, serimi ka ni mami. Kasta nga rod ni mamim. Gatang-agatang iti makan. Ay, ala, nagbuotin dagiti tinapay kan cake. Manungaminin abulan na dito yung ref. Ala, ikatamon dagita adda buot na. Gatang ni mami timakmakan. Saan mat nga rod may bibos? Anya ti ikatan nyo? Dagiti nagbuot amakan dito'y ref. Nagkuna nga ikatan nyo dagita. Ha, Ala ni mami, nagbuot dan ditoy. Awan mat ngamin mangmangan. Bayan nyo laang dita. Anya nagbuot asa asawin nyo. Mabalin pa'y akanan dagita. sapay gatang kaagatang. Napunnon ti ref iti makmakan. Ipadawat tayo langan ka dagiti kaaroba dagiti dadduma. Tapno maksayan ti karga da ito'y ref, mami. Ha? Saan nyo sagsagidan dagita? Bayan nyo laang dita. Nanang, agbolontirak dito'y lugar tayo. Tumulong kami kano inton adda sumangbay abagyo. Wenno adda mapasamak adidigra. Ay katmayat day tanak ko. Ngam kasano nga iti panagadal mo. Sabado kan Domingo laang mati training mi. Palubusan na kadi. Apay kit tinasaan. No kayat mo lakit di nga aramiden day ta. Wen kayat ko launay nanang. Kan saan lakit di ang maapektaran ti panagadal mo. Saan ko akontraan day ta nga aramidam. Junior, sumurot ka kadi kada kami itong Sabado? Sa dino ti papanan nyo? Agpipiknik tayo iti resort. Sumurot ka? Ay, adda training mi. Sana ka makaumay. Training? Para iti anya dayta at training? May sako na volunteer dito'y lugar tayo. Tumulong kami no kastangad na bagyo. Ay, mayat sa dayta Kayat kumati sumali. Pinalubusan nak ni nanang. Palubusan na kakadimot ni mamim. Ay, wala niya. Ibagak pa'y kankwana. Sapay kumata palubusan na. Pinalubusa ko ni Nanet ang makipiknik inton Sabado, bakit? Mami, volunteer ni Junior dito lugar tayo. Kaya't kumati ag volunteer. Palubusan na ka di? Volunteer? Kaya't nasa wanday ta. Awan bayad na. Awan volunteer nga ron. Ay, saan ka amapan ag volunteer dita Nanet? Sayang laang ti bannog kan oras mo dita. Saan ka mo ta mabayadan?
Mayat at training da ito'y para kada kami kada junior. Ay, saan ka amapan ko, nak? Palubusam kit din ta anak mo. Adu ti masursuro na iti panag-volunteer na. Adulamin. Ay, di nakman surwan. Nukunak, saan amapan ni Nanet? Saan amapan? Nalawag! Nagadumot ang tibunga dagito'y natang. Wan manang, imbag lang at daila ko kapag bayad ni Junior ijay eskwelaan. Pangilakwam ngay. Ijay palengke wano di tabaying station. Apay ayada yung pay laeng. Agpliti ka pa'y amapan. Ilakom kanyakon. Kayat mo agatangan? Gatangag amin. Iso aburasa mon. Agsarita tanto, iti presyo na. Amumat ang kasapulak ti kwarta ita tagis eskwela ni Junior. Ay na, pagsardengam ngaminan, taison ti agtalon ka nagbangkag. Iso pay la paggasgastosam. At damat ngamin arapaap ni Junior manang. Arapaap. Kat no nag-volunteer ka no. Dayta ka di arapaap na. Agis eskwela pay laang mat ngamin. Ay na, pagrigrigatam lang a paggasgastosan. Pagsardengam kit din, tapno tumulong kan ka. Kaasi ka mat, may saka pa'y mat ngarod abalo. Apay dagitaan nagaduan natang bakat. Adda ka manin adamag-adamagan. Ilakok dagitoy. Ginatang mo manen kani ading mo atelma. Tinawarak sakto ilako itinangina. Triple ati kanan siyak, o dinagmayat. Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Balo lang aruden. Os-osarak laang day ti panunot ko. Saan akaskan ka, day tala asim ti pampanunotem. Agbiag ka kadi ita apanawan no saan ka nga agnegosyo. Wen, ngamlukluk mat ti padam a tao. Kas ita, mismo akabsat mo, biktimaan, imbis ko maatulungam, tapno makalungaw damat iti rigat. Manang Mirna, nalakom ka din dagiti natang. Nalakok amin. Ngam naglaka ti pinanggatang da di tabaying station. Iso abasit mo to yung naglakwak. Limagasot ti kukwam. 5 gasot lang? Ay, kurang pa ya pagbayad ni Junior ija eskwelaan da. Nalaka nga rod tinatang ita. Ano samda ita? Kasanungatan ti pagbayad ko kadagiti nagburas. Ay, masyanakan ka ading ko. Kasanuntungatan inton sumaruno a panagmumula. Pangalaak nga tayo ti pagpuunak. Ay, narigat da ita. Matulungan na ka di manang. Pautangan na kun Imbagkan ka, tasaan mo nga interesan tagkabsat tamang. Iso nga ron nga ibagbagakan ka nga ilakom kanyakon day tadaga. Kasano kami nga aginangay no ilakokan ka. Kakaiso na atawid ko day ito'y kadagiti naganak ka. Ala, panunutom analaeng ti imbagakan ka. Nay, bakit? Itay ka pa'y abalikid. Saan ka makaturog? Pampanunutek nga rod, no anya ti aramiden ta ije daga ni Telma, no ilako na kanyak. Gatangam ti dagada. Isuti imbaga ka ni Telma. Total, marigatan mo't laeng. Tawarak to. Ilako nanto kanyak itinalaka. An-anwam ngay ti daga. Di munto pa'y mapasyar jay daga atawid mo di ta abagatan. Karuruutan. Mayat nga investment ti daga lakay. Panunutem no kasano nga agbyag da Telma kan Junior. No gatangam man ang tinalaka day ta dagada. Day talamang gun-gundaway ti ammum nga aramiden iti kabsat mo. Nini. Nini. Sus, nagpigsamutan nga angin daytan. Ay, itsun sa day ta jay bagbagada a super typhoon. Sus, agbagyon sa ngagpayso, makapadanag. Ay, anyan ti mapaspasamag lakay. Sumrak matan ti danom dito'y salas. Saan tayo mat amalaylayos asigod? Italaang manin ang mapasamak ti kastoy. Ay, Dagi! Nalayusan di ka marin! Anya? Ay nalakay, nagiti iri ka nakadulin ijay. Mabasatan Ay, unhin. Umadadun ti danom dito unong ti balay. Ala, tulungan dak ang mangingato kadagiti gamit. Wan, Dagi! Lakay, kasano dagiti iduldulin tanga irik. Sana mabalin na baybayan dagi jay.
Nasaya at unay tamay saka kadagiti nag-volunteer, junior. Adu ti matulungan tayo a biktima ti layos. Wen sir, maragsakan akmat at tumulong. Adda naawat kong hawag. Adu kano a pamilya ti nalayos di takadakkelan a subdivision dito'y lugar tayo. Ha? Ijay ti ayan da antik sir. At dagayam kabagyam dita. Ket no babak nang dagiti agnana dita. Mapan ko tulungan ida, sir. Ala, agturong ti grupo ijay abanta. Umay ka, sumurot ka kada kami. Tapno matulungan tayo daan team. Daddy, Mami, nagpita ni Mato ti Danom. Barang adda sumangkot a rescue. Lakay, dagiti irik ang ginatang ko. Nayanod dahan. Ay, di mo kunaan alanguyam ijay. Nagunag ti Danom. Sayang dagiti irik, Lakay. Nayanod pa yan dagiti appliances tayo, Mami. Awanin ti ref kan TV. Tinapatay. Kat agkakadwa tayo. Kan saan tayo amaan ano? Ada sumangpat a rescue. Tulungan na kami! Ada kami ditoy! Ninsamot junior akasimsim mo ti may saka dagiti rescue. Ni Junior nga agpaiso. Umay da kayo tulungan, auntie. Agyaman kami kan ka, Junior. Agyaman kami kan ka, Junior. Insalakan mo ti biyag mi, kadagiti naganak ko. Inaramid ko lang ti rumbang, Nanet. Imbag man, tanalagip na kami. Nadakamat nga minti head mi. Analayos da ito'y subdivision nga ayan nyo, uncle. Ay na, aglaplapusanan ti panagyaman mi kan ka, junior. Mayat tirik na ti tumulong iti pada at tahawa, uncle. Nang runa no kabagyam ti tinulungam. Lakay, nayanod amin dagiti kinaban nga irik ang ginatgatang ko. Sayang. Anyang harod ngay. Tinapatag. Saan tayo anayanod? Sayang ti pinanggatang ko kadagichay. Bakit? Biyag ti kapatgan. Saan adag iti material abanag? Ayan ni Junior at imulong kada tayo. Mapandapay ka no tumulong kadag iti daduma pa'y a pamilya analayos. Ay na. Nagsaya at lakid din ti panunot na dayta ka anakam. Bakat? Apay anay ibagam dayta. Nasinaw ti panagpampanunot na. Kita man, impang pangruna na tayo at tinulungan. Itilaksid ti kinaagom mo kadakwada. Siyak? Naagomak? Amin matagundaway. Day talabagim ti pampanunutam. Day talag ganansya ti amom. Lakay, kadwaon nakintun bigat. Mapanta kasarita ni Telma. Ikak iti pagpuunan na. Kantulungak ni Junior iti panagadal na. Ay naanak ko, nagdandanagakan ka. Ta saan ka mat anagaw-awidan, kabayatan ti kaad at ti bagyo. Nagmayat ti tumulong, nanang. Nagado ti tinulungan mi. Uray daan ti Mirna. Tinulungan mi ida. Apay, naan-ano daan tim? Nalayos ti subdivision nga ayanda. Amin a residente ijay subdivision. Impanaw mi ida ijay. Saan mat amalay layos day jay lugar da? Wen nga rod, nanang. Uray da kami kat nasdaaw kami. Sana bale, tada kayo anang tulong kadakwada, anak ko. Wen, nanang. Mayat gayam ti ag-volunteer. Ay na, imbaglakit din tanangato day ti balay, kat saan analayos. Nalaing ngamin day di tatang anang ipatakder iti balay tayo. Wen nga rod anak ko, kat dagiti mula anateng, ginatang mat ni Antim Amir na, kastamot ten di irik. Nayanod amin dagiti irik aginatang ni Auntie Mirna. Anya, ay nagsayangan. Awan sapay na bating appliances da. Saan abale tamasukatan amin dagita. Tinapatagkat na isalbar ti biagdaan ti manak ko. Nanang, mabisina kon. Adda ka din naluto amakan? Adda nawadwad amakan di ta kusina. Saan ta amabisina nanak ko. Uray adda dumteng abagyo. Ne, adda ka manin gayam diti bangkagyo. Wen amanang, tagpamula ak manen iti mabiit. Iso nga imayak, tao may kaikan iti pagpunam.
tapno makamula ka manen. Awan ibayad ko manang. Kunak, umay ka ikan. Kahit nasawen, saan mo nabayadan? Kurang pa'y daytoy no ar-arigan, ta tinulungan na kami ni Junior. Aywan, nalayos kayo kanugayang manang. Ay, awan apulos na bati kadagiti indulin ko nga Eric. Sayang dagitay. Ingam sana bali. Ti importante, nakaradkad kami asa nga pamilya. Pudno dayta manang. Dayta ti kapatgan. Iso at tulungan kamot ita, ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang. Pakawanin na ko ma, kadagiti kalabos. Tanagbalinak nga agom. Kaya't ko atagi ko ang amin. Ngam saan gayam anasayat, dayta panunot. Pakawanin na ko ma, ading ko. Ag-volunteer ka matakas kanya? Wan Junior, pinalubusan na ko ni Mami. Nasayat no kasta. Naragsak ta ag-volunteer nanit. Isurong kanyak tinaskan nga ramida ka. Wen, di ka madanagan. Kan may sa, adamat training. Iso analakalaeng. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Auntie Mirna. Nakita na ngamin anasaya at ipanag-volunteer. Wanya, dagasan ka nga rod inton Sabado ije balayo. Wan anya ka di nga oras, tagpaituludtan ka ni Daddy. No dakas ti panunot mo, awan na saya at apagbanagam. Agaramid ka it kinaimbag, tapno bendisyonan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao, adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tinday ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ay na, congrats lakay. Oh, sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay ar-arapaapam abag. Dagiti anak talakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iso na panunot ko. Naawat mo je komisyon mo iti sales. Siga ngay, nawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya abasit, hindi ka man? Basit tamanula ang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagpunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko, ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak kaparking di taparaangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko dayta. Kagat-gatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat no motor lang ti usarak.
Iso agim matang ako na iti second hand alugan. Iso asay-saya tapos agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahi nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga rod ta maipromoten ni Mario, nanang. Kararagyo asapay ko mata ma-promote. Duapay laang atawan na kas ahente, ngumdakkel ti sales na. Idinto ta dagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya, saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, ma-promote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko na, nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo, no istorya at nga danugan ni Mario. Wan ananang, istoryaan yun to ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, met? Ngem dandanin nagbalin na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Second hand lang, dayjay. Ngem dumtang to ti panawen, a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote akon. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaang a sekretarim. Abay ngay. Ibaga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan, wala ang nakasekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bagag inhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatang kon. Naragsak ka mat siguron. Una, ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day di agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko iti Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijay. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan a masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to pa ya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Almira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di day ti lechon asidaan tayo? Marurudak iti dayto at tao asing singrak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gung umutakas ta? Makapawan ganas timangan. Sino aya day ta? Dayto yung arod sing singrak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak timang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dalang aroden iti abroad nila kay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Naawanan ako ni tiganas. Ni, ape yung ating magtarkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa talaga pagbayad ko. Luklukwan naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa, ije saan ang nagbayad a klientem? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamat klientek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam ije telepono.
Asino ti sana makaungat iti kasjeng style na? Amangan mo't no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti ko namkit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitat nga ron ti makaturog. Saan amaikat dito panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales. No at damot klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. Ad-ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang iyo, di mo pa'y mapaunaan. Adumot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang kani uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan na kasta, auntie? Kat apay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsingsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit a talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agong ungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singir a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kahit ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ro ti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Ang asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasarita. Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan a maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka iji simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wan, ngam, di nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagano nga min dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panag ko na kat ilamlam mga ti utang mo kanyak. Gaputa din pinansinitay. Apay ko mga aramidok dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nilakay ko. Ay unay mat arigat ti biagmon. Makalungaw kamin tumutlaang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan nyo di taarubayan yaw. Ay na, naperdi na nang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na. Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta. Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak agsingir. Tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si ak, apasinsyaan dak pa'y laeng. Agbayad ak to, into na da kwartak.
Nuamok la ko maanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro? Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na ko, ma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasamak. Unay mo anak ko. Naawa na ni ti preno Lugan na. Kat, kumustan? At dapat la ijay siyo, nana. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasano no adadakas na mapasamak kan ko, ana. Nana. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti dahi ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabait lang! Oh, asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayak ti balayo, auntie. Una, tamok nga damanin ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sana nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. Ato ti bayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape. Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Agpapaimbag pa ilaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Wan. Malagip ko. Adadakdakamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayonak matan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak lang makalwa iti day tanga imbaga, ma'am. Nagsayaat kan. Agyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kung trabaho kas ahente. Asino dahi nga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya, Naganos day di aklintem lakay. iso dahi tayo ibagbagak anarigat asingiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan ko ana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay, ituloy mo ka di pa dito ang trabaho. Wen na, at dagayam dagiti naanos at tao. Akas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Naskan laang ti panagkikinaawatan kan panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam,
Inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 17. Nung naayat ka iti ragragsak, arak ken agkakaimas at araon, pulos adi ka bumaknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Anak, iluto yung man na ito yung ginatang ko akarni ti baboy. Nagadumo da ito'y. Taylaang umanay asidaan ta ita amalem at iluto kanak ko. Iluto yung amin da ita, tapulutan mi karag iti barkanak. Anya, aginom kayo manan. Katwen anak. Si kamanan ti agpainom. Katanya ngay nga ron. Siyak mati adda kwartana. Siyak ti dakkel ti sweldo na kada kami ngagbabarkada. Dakkel nga agpaiso ti sweldo. Ngamawan samot urnong mo. Ure artag susweldo ak mat tunggal kinsenas kan katapusan. Isa sa anak ka maawanan nanang. Agurnong kakit di anak ko. Saan mo asay sayangan ti pagbambanugam? Anya ti serving agbambanugak ngay. No jak mat enjoyan ti pagbambanugak. Talaga asaan mo akayat ti pabagbagaan, Roy. Tukpalan yung aminan ti bagbagak. Di kayo madanagan. Taikan kayo ti kwarta. Apa man na mailuto yun ay tapulutan may. Nanang, da kayo man langan ti mapan mangibang ko iti sweldok. Masadutak arumwar, kayat ko ti aginana. Ay katwan anak ko. Iturog mo tapno napigsa ka manan nga agtrabaho inton bigat. Gumatang kayo matan iti sidaan tayo. Anya nga itigatagag. Makamu kayo latan, no anya ti kayat yung agatangan. Ay tay paboritom latan tigatagag. Uray katunggal ag sweldo ka laang met agumatang ta iti karnay. Makamu kayo latan, nanang. Basta gumatang kayo itinatang. Wain barok. Saan ka madanagan? Tatalaga agumatang ka. Uray saan mo nga ibilin. Kasano, Tyra? Kayat mo ta mapantag disco inton malpas ti trabaho? Kaya't ko basta sikat itayan. Natural. Siyak nga ron ti lalaki, di siyak ti sagot. Kasta man di kayat ko lalaki. Galante. Basta sika, aramidag ti amin na pagragsakam. Kaya't sapay lang ko ma, tayo ti kabita na panawan kat sungbatan ako. Panunutag pa ana imbag. No talaga asika di kayat ko ang makadwa ititong palbiag. Aramidag ti amin, tapno siyak ti sungbatam kadag ti amin nga agar-aram kan ka. Okay nga, Rod. Good luck langan kan ka, Roy. Faye, ada ka dilakad mo inton bigat? Awan man, makimisa na ang kalpasan na agawid akon. Mabalin ka di makikuyog akin ka makimisa inton bigat? Sige, okay na ang man. Anya nga oras makimisa ka? Uray ag second mas ta kuma. Tapno saan unay anasapa. Kan barang saan ton unay nga ado ti tao. O sige nga, Rod. Umay kasukunan inton bigat, iti balayo. Apay asaan ka pailang anak kapeles, Nico? Saan ka kadi makimisa ita? Makimisa ak, nanang. Kadwak ni Faye. Ag second mas kami. Kasta ka day. Ay, umuna aklat nga rudan. Ay, apay, sinungbatan na kan ni Faye. Saan pa nga, Rod, nanang? Ay, nagkapsot kan anak ko. Lalaingam tapno mapasungbat mo ni Faye. Ni Faye nga minti kayat kong agbalin ang manugang. Hawan, nanang. Ni Faye mo ti kayat ko ang makadan na tong palbihag. Ni Faye ti makagapo, no apay nga agsalsalo kagak. Gapo ta kayat ko ano saliwanwan to ti biyag mi. Nasaya taada kasta kapanunutam anak ko. Saan akas ka dagiti dadoma dita anaruam iti ragragsak. Kas kuma iti anak ni Maring akaruba tayo. Diyay lamapan iti barte amuna. Awan hilig ko iti kakasta abanag, nanang. Kasangay ko inton umay a Domingo na nang. Agsaga na kayo, tagparti akto iti kalding. Ayabak dagiti barkadak. Mabalin mo met a celebraran ti birthday asaan akasapulan nga aggastos ka iti dakkel. Aday ta kayo manan. Kontrabida kayo manan akunak.
Apay aya, akan na yung alap na iti pagragsakak. Ay na anak ko, siyak nga rod ti masaysayangan, no kasta nga gastos ka iti awan ka is-iskan na. Kaya tiyo asawan, awan kas-iskan ti paggasgastusak. Tay kunakon, mabalin mo ti agselebrar, asaan ka nga aggastos iti dakkel. Dahil ti pagragsakak nanang, iso asaan kay kumakumuntran. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. No kasta, sungbatan ako, Tyra. Wan, Roy. Dahil ti regalo kan ka, ita ang kasangay mo. Nagyamanak. Oh, ti parang sumbat mo kanyak ti kapatgan a regalo ang naawat ko ita akasangay ko. Sapay la kuma, ta saan ka nga agbaliw kanya, Roy. Sapay la kuma, takanayon mo nga ipaay dagiti banag ang makaparagis sa kanya. Ikarik leta, Tyra. Sa anak tong agbaliw, ipaay ko amin akayat mo. Basta lakit di ka baalak. Agyaman ak unay, Roy. Agyamanak iti panang kadwam kanyak anak imisa, Nico. Pakaragsak ti panangkadwak ken cafe. Amangan no adapay papanam, umuna akon nga agawid. Mabalin ka di ngagpasyar tapay. No awan aramidam ay di balayo. No sana ka makadisturbo ti kahit ko asawen. O sige, awan mat aramidak iti balay. Sige nga rod, agpasyar ta. Kalpasan na, manganta. Ket itulod kanto ije balayo. Nasayata na danon kayo dito balay, nanang. At the good news ko kada kayo. Anya ngay maday ta good news. Sinungbatan ako ni Faye, nanang. Ha? Imbagakla ang alaala ingam, nagdarasudos kan samot tayo. Ay, saan nanang? Mariknak met akayatnak ni Faye. Kahit, kaano ngay nga raw ti kalaysa? Agpatakderak pa iti balay ko, nanang. Kalpasan na, awisak to ni Faye iti kalaysa. Ay katwan tapno sigurado akayat na ti makikalay sakin ka. Ita taaddan kaayan ayat mo, Roy. Agurnong kakit din, tapno addan to pagkasaryo. Wento ka di, nanang. No kasta nga awan urnong mo. Amangan no saan to akayat ni Tyra ti makikalay sakin ka. Basta tinapatag, maipaay ko lang iti pagragsakan ni Tyra. Nasam iti nightlife. Agpada kami lang iti hiling. Na, anya nga iti magana beauty ta. Siyempre, naragsak kami Anya nga iti serbi na ngagtrab-trabaho no sa anak mo't naragsak iti biyag ko. Ala, ang arod no day ti kayat mo. Ti agragrag saklatan. Makita no agnanayon day ta aragragsak mo. Diyak ang mong agpatpatakder kagayam iti balay mo, Nico. Agbalin to abalay ta day ta, Faye. Anya? Nukas na. Sagsaganaam ti masakbayan ta? Natural. Gapo ta jak kayat nga agrigat ta. Diyak ang mo akas nagayam ti planom. Apay, saan mo akayat? Kayat ko apikit din na saan. No kasapulam ti tulong ibagam laang Saanan? Kabaalak na ito Faye. Imbag ka pa'y agpatpatakder gaya mo nini kung anak mo iti dakkalabalay na. Ay wan kakamareng, adangaminan kaayan ayat na. Kayat na asagana anti masakbayan da. Ay, jay anak ko, katawan kasta kapanunutan na. Uray kasano ti panang bagbagak sa anak adengdengken. Kasanaw, naruam nga min iti ragragsak. Saan nga agragsak no awan ti arak? Diyak mo't nagliway anang bagbagakan ko na. Ngamjak amo no apayakas jay na. Makaamiris to siguro Ang bareng no saan tawan anala daw ti amin. Makitam ka day ti patpatakder ni Nico abalay na, Roy. Balay ka din ni ko na dyan, nanang. Katuan. Amangan mo't no saan nga iso ti aking balay.
Nakasaritak nga rod ni Iska nga inana. Ni Nico ti akim balay. Adda ngamin kanu kaayan-ayat nan. Iso nga isagsaganaan nan ti pagnaedandan taw. Kasta ka day. Sika nga'y, adda ka dimot urnong mo apagpatakder mo iti balay mo. Saan man na ti pakasiksikuran nyo? Agpatakdirak tulat ta. Kasano ama kapatakder ka? Kat nakagasgastador ka. May samot jay kaayan-ayat mo, nga awan manaknakam na. Itatanalpasan ti patpatakder ko abalay. Amangan no mabalintan ti agkalay sa Faye. Sige, tumulong ak iti gastos para iti panagkasarta. Planok pa iti gumatang iti lugan. Tapno addan to usarin ta asumrak iti trabaho. Itulod ka iti trabahom, sakbay asumrak kak iti trabaho. Sige, mayat day taniko. Tulungan kamit lang iti day na aplanom. Agyaman ak unay no kasta, Faye. Anya ngay daytoy kakaiska. Invitation letter dayta. Umay kayo inton kasardani ko ken ni Faye. Agkasardagaya man. Yuwan tanalpasan di patpatakder ni Nico abalay na. Imbag pa'y ti anak mo kunak manen. Umapalak kakaiska. Nuni Roy sa bali mo ti aramid da iti kaayan-ayat na. Rinabi aragragsak ti amuda. Jay laagin inom iti arak ti amuda nga aramidun. Saan kalatangag sarday amang bagbagakin kwa na, kaka? Uno saan? Ibagam kideng agkasardametan iti kaayan-ayat na. Tapno sumardengdan iti rinabi nga iruruarda ako nam. Padasak man nga agpaiso nga ibagakin ni Roy. Taawisen nan ni Tayra nga agkalay sa dalaengal. Oh, adday tati invitation letter nga inted ni kakaiska. Agkalay sandaniko kunti kaayan-ayat na. Agkalay sa dagaya man. Wan tanalpasan jay balay ni Nico. Si Kangay, anya mo ti planom iti biyag mo. Kuha na lang. Anya nga tano awisa mo ni Tayra, tagkalay sa kayon. Tapno sumardeng kayon iti rinabi apa nagragrag sakyo iti bar. Unsang agpaiso. Naumaak matan iti kasto a klase iti biyag. Kaya't kumatan ti agsimpa. Ay kit nasaya at matno kastanak ko. Mala, kasaom nga rod ni Tayra, tagkalay sa kayon. Anya di ko nam, Roy? Ulitan man. Kinunak, agkalay sa ta kumamatan. Anya? Agkalaysa? Mangmangag mo ka diti ibagbagam, Roy. Numakikanlaysa akan ka. Anya ngay ti maipaay mo abiyag kanya. Kat awan apulos pundar mo. Anya, wala nga impayan ka mo diti naragsak abiyag. Manipod nagayan ayat ta. Impaay ko amin na kayat mo. Agpatingga ka di lang iti kasjay? Ngam no may papan iti kasar. Oh, no way. Sa anak apa ibalot kan ka. Anya? Ay, awan pa'y plano ka makikalay sa Roy. Ngam, no maipaayan nak, iti naging awa, biyak. O sige, umanugotak ang makikalay sa kanka. Apaya kastatid suram anagaway, anak ko. Nasakit tinakam ko karag iti bagbaga ni Tayra na nang. Apay, anya timbagan aya. Sana kaya ti makikasar kanyak. Anya kano ti agbalin na biyag na kanyak. Ita, kastan ti ibagan na. Imbes ngamin nga ibagana nga agurnong ka para iti masakbayan nyo. Saan mo? Taday taragragsak tinapatagkan ko na. Iso lang tinapatagkan ko na nanang. Awan plano na makikalay sa kanya. Ay, anya ngay ita. Dilang arudan kayat ni Tayra ti makiasawa kan ka. Awan pa'y pulos urnong mo. Nakaangiris ako nanang. Manipod ita. Agurnungak matan para ti masakbayak. Dayta ti kasayaatan nga aramideng, anak ko. Saan laang nga iti agdama, ti panunutan tayo, no dikat.
ipangpangro na tayo ti masakbayan. Gapo, tas saan nga iti agnanayon, kat napigsa tayo ngagtrabaho. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 20, versikulo 4. Awan to ti apitan ti mannalon anasadot a mga rado iti talon na, nudumtang ti tumutop a tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Bayaw, apay ngay, sabali mo tan tinakitak ngagmulmula ije bangkagyo. Inla ko kung tibang kagmi, bayaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Hindi pa'y lang napalabas abulan ngayon lakok. Diyak lang nadamdamag day taa. Apay ngay ngayon lakom. Kanayo nakmet ngamin amalugi. Imadupay kit din ti utang ko. Isong inlako ko na. Tabi na yadak dagiti daddo mga utang ko. Kastaya, ay kasano nga itan? Pangalaam nga iti pagbiagyo. Agkonstruksyon na klangan. Wano saan, karpintero. Ado mo ti pagtrabahuan di taili. Uy, ilako mo tan di taltalo na madaga. Pangilakwak ngay. Ado ti gumatang di ta. Ta kaya dapat akdaran iti negosyo. Panunutag pa'y bayaw. Napatag kanyak jay taltalo na kadaga. Tatinawid ko kadagi tinaganak ko. Oh, mangan kan. Apay asyak lang timangan ngay. Kat ko namgaya mamabising ka. Da kayo ngay kadagi ti ubing. Nagmerinda kami itay. So saan kami pa'y mabising? Ken may saan akayat dagiti ubing timangan tanateng laeng kanu dayta sidaen. Ibagam ngamin kadakwada, ana sustansya tinateng. Nang runa, tamulak mat dagita. Saan ana isprayan? Nauma damutten ah. Siyak tupay. Nauma akon nga agsidsida iti nateng iti inaldaw. Ay, awan lang amin mo't progreso ti panagbiag mo't. Agrigrigat latta da tao aginggat ingana. Agreklamo ka man ako nakon. Pudnumat! Ay, lakay. Ilakom laangan di taltalunam. Apay ngay nga ilakok. Awan ti maganab mo iti panagmulam-mulam dita. Ken nagbasit matlaang ti maganganan siyam. Kanayon pa'y ngagbagyo. Ay, nagdakkel ti utang ta. Tuladom ngamin ni manong mo ah. Inlako nan jibangkag na. Ayan na nga ta dito tinakapila at chip ang mapan ijibaryo. Tina, umay ka dito ay. Oh, si Kamat Gaya manang. Umay ka, taguray ta iti jeep dito ay. Kargam amin dagita. Wan, imayak gimatang iti baro a paglutuan mi. Electric fan kan washing machine. Ay, imbag kayo man taaddan baro agamit yun. Ay, kurang pa'y dagita ah. Umay kaming tupay aggatang kanimano mo iti TV kan motor na. Mano aya tinaglakwan nyo iti bangkag yun. Ay, nasurok 3 milyon. Ah, saanen at tinawaran pa'y jagim matang. Napintas ka nung amin dayjay a lugar para itinegosyo. ay, iso nga ron nga ibagbagak kanila kay ko nga ilako namutan di taltalunan na. Katuan! Ado ti agilaklako iti dagana itan. Ta saan kan nga agbyag no agmulmula kalaeng. Anda ka matgaya man bakit? Kunak amapan kasabatan dita paradaan.
Apay nga umay naksabten ngay, kat basit lang mat daytoy pinalingkik. 2 kilo a bagas, kan kagud 2 kilo a karnilaang mat. Inanay mo ko man 5 kilo day tabagas Awan nga rod kwarta. Kung naktumot nga minkan ka nga ilako mo di taltalunam. Kita ang man ni Manang Wilma, nakagatang dan iti gamit da. Ay na, umapal ka man ako nakon. Saan nga umapal? Hay, kastoy latan ti biyag tayo. Sang kabirukan, sang kaapuyan. Adang agpay sudagam, ngam agrigrigat kamot lata. Nay, pasmet na gito'y pagay mo, Tunyeng. Huwag nga rod, angkal. Logi akmanan. Ay, sapay nagado tinagastos ko iti dayto panagtalon ko. Nagsasarunupay dagiti bagyo. Ay, logi talaga. Saan ka kadilata mapukawan itinamnama? Basta nagagat ka nga agmula, saan ka maibusan? Ay, pampanunutok nga rod. Ilakok sa langan dayto atalon ko. Kas kinibayaw mau. Unang kal. Nailako nan jay bangkag na. Nasurok ka no at 3 milyon. Dayto itilaglagi pa ma. Ti kwarta, nalaka a maibaws. Ang ti daga, at dalat na dita. Mula amlatan no kayat mau. Mayat pay laeng tibiyag da bayaw mau, gaputado pay laeng ti kwartada. Angam kasanaw ninton na ibaws, iso nga anusam kit di ti agtalon Tunyeng. At da dito'y daga tinamnama. Lakay, saan mo't nga umanay dito'y salas dayto'y ginatang taat TV? Wen nga rod, bakit? Ken kasanon no sumangpet ti inorder ta asalaset. Iso nga rod nga ibagbagakken ka nga iparenovate ta dayto'y balay. Padakkelan ta dayto'y salas kan jay kusina. Angam da kala kwarta ti kasapulan. An-anwam nga jay nasurok 3 milyon ang naglakwam iti daga no di mo mat gastusan. Nagsaritaan ta daytan. Pangrugyan ta iti negosyo. Ay, aduunay jay 3 milyon. Mangayab ka kit iti kaduam ang mangtarimaan diti balay. Tarugyandan inton bigat. Wow! Nagmayaten daytoy balayo man. Ay talaga aginastusan mi. Iso akas makita mo. Saan basta-basta? Sarming pay dagita tawa yo. Ay saan pa'y analpas dayta? Plano pa'y nga agpaaramid iti dakkel akabin he. Ay, mala ko mi kumamo di taltalunan mi. Saan samot akayat nito niya nga ilako? Saan na nga rod akayat? Diyak man amo kun kuana. Ay kat bayam Taagapit samot tan. Anya kumangay ti maapit na kat nabagyo di mula na. Dayta nga rod ti rason no apay nga inlako min di bangkag me. Ay, kanayo na malugi. May patarimaan mi kumamot ton di balay mi. Pilitem nga nilakay mo. Ay, kakaasila nga agmulmula. Ngam awan mutlat magangganab na. Oh, kita ang bakat. Uray kaskasano. At damot na apit iti talon, uray na bagyo ako nam. Manulaang mat ngay akaban? Uray taadan kanan tayo iti manuabulan. Ilakom nga minan di talon? Saan ko nga ilako? Nagtangkan laki din ti ulom aya. Di mo kaya't adenggan dagiti ibagbagakan ka. Ala, makamu ka Nagngina ti bagas ita no gumatang ka. Imbag taadda jay talon. Uray kaskasano, addalat ta maapit a pangalaan iti kanan tayo. Agtadtad di bubong, di mo pa'y mapatarimaan. Di ka madanagan. Tainton sumaruno a panagapit. Sigurado amayaton. Kat ado ti paglakwan ta. Awan latamukon. May salaang ti maibagak tonyeng. Na umakon nga grigrigat. Bayaw. Nagsapa ka na rimwar di tabalayaw. Wan bayaw, mapanak man di tataltalon. Agbambanog ka lang. Ilakom nga minan ti talon mo. Adam amok agbirbirok itigatangan na adaga. No kayat mo, ayabak, takitain ng titalon mo. Saan, bayaw? Diyak kayat nga ilako.
Mas kayat mo akanayon kalatan na malugi. Ay nabayaw. At dalat ta sa pol iti panagmula-mula. Saan ka amalugi? Oh, kita man deta. Nagsapa ka amapan iti talon mo. Agmalmalam kan tumanin ni Jay. Angam no ilako mohon, saan na masapol nga agriing ka iti masapa. Kas kanyak, kita mo, agtugtugawak langan. Natang manan ti si daunan. Makaoman. Inaldawlatan anateng. Agong unget ka manen bakat. Dengdenggen dagiti anak mo ti panagsasaom. Isu asaan da kayat nga agsida iti nateng. Pudnomat ngamin ti bagbagak. Mulak anateng dagita. Agreklamo kakit din. Ay mo gayam. Aday bagakan ka. Anyamanan day ta. Malagip mo, jay bangkag ijay asidag ti taltalon. Apay aya. Ilakla ko jay akin ko ka. Ket kunak, asya kun ti manggatang. Anya? Gumatang ka manan iti daga? Imbis ko mang agilako ka? Mayat day jay amulaan iti nateng, kendad dumapay a prutas. Saan mo agatangon? Bakit? Ay, makamo ka no ipilit mo ti kayat mo. Diyak kaya ti makibiyang iti desisyon mo. Nasaya at day ta desisyon mo, Tonyeng. Aginatang mo, day tabangkag dito'y abay ti talon mo. Unangkel, ginatang kun uray no agkadkad ni bakat ko. Nay, apay ngay? Di na kaya taman na yun ang tidagayaw. Kayat na ngamin nga ila ko may titaltalunag. Pilpilitin na nga ron amang ila ko. Ay, saan ka nga umanugot, Tonyeng? Maamiris nantaw, anasaya at ti addadagana, ngam ti kwarta. Unangkel, Mulam kit di da iti bangkag aginatang mau. Mulam iti kay kayaw. Di agbunga iti prutas. Tapno addan to apitam. Agtur kayo nga agpapamilya di Singapore? Wan, ay na. Makapasyar kami matlangan ijay. Ay, imbag man. Idi pa lang amin nga arapaap ko ti makapasyar ijay Singapore. Ado pa'y ngamin ti kwartayo. Ay, wan. Into nagsubli kami. Rugyan min, jay plano mi a negosyo ka ni manong mo. Anya ang negosyo day tangay? Restaurant ka no ti kayat na. Ore alaon daktulaangan aparain now? Saan kami pa nang rugrugi? Agap apply kan? Wen ama nang. Taiso pa'y apagbirukak mo. Nadamag mi kan ni manong mo. Nga adda ginatang nilakay mo adaga. Ay na, dayta ti kanayon mi apagapapaan. Dandani di na lang arod masangon ti agtalon, gimatang pailaang iti bangkag. Ay, katambay ama. Ay, jakman amo ka nilakay ko. Noan niya ti simrak iti panunot na. Kakaiso na kwartami, inggatang na iti bangkag. Mayat. Diretso mayat latta dagiti mulam anateng Tonyeng. Natsamba aklaeng, angkel. Ken agbungbungan dagiti prutas nga inmulam. Isupay nga ila ko ni bakat ko. Kay mama talaga ti agmula-mula ka anakan. Un nga ron, angkel. Namiris ko matday ta. Imala ka iti day di tatang mau. Unsa, angkel. Ta di pa'y ubing kami. Ti panagmulmula na, tinagbibiyagan mi. Imbag, tasan mo nga inlako da ito'y taltalunem. Dandani ide, angkel. Kita man? Nagpipintas dagiti mula mapagay. Un nga ron, angkel. Mayat ngamin ti chimpo. Kanawan unay layos itaatawan. Awin gayam, umayak man nagpuros iti bunga ti manggam. Taimbag lang nga da ipaluom ka. Ay, kakuna, angkel. Ado ti bunga na. Agu makangagala. Mayat dagito'y nga ilako yaw. Umayto intun sumaron o alawas di aggatang, angkel. Isuda ka nun ti makamong agburas. Ay, nangina ati paggatang da. Taman man o tilako amangga itaabulan.
Lakay, umay ka no agburas itinatang di ka aruba tayo nga awan trabaho na. Ay kat umaylata Kasi mo't, nabayag gaya mo't nga awan trabaho na. Wen, umaylaang. Taado a kalugaran tayo, titangdanak nga agmula, ken agburas itinatang. Ay, siya kung ti mapal mangilukat. Ang mga no di ka aruba tayo daytan. Ne, si kamot gaya manang Wilma. Adda ka din ni Tonying? Adda, umunag ka manang. Kasariitak man. Sige, humay ka. Agtugaw ka. Taayabak ni Tonyeng. Ay, unay maten manang Wilma. Nakakutkutong ka maten. Anya ti mapaspasamakan ka? Nagrigat ti biyag mi ita. Ading ko. Anya? Mas dawak man. Apay nga agrigriga ti biyag yu ita. Idinto ta nagdakkel diyan naglakwan yu iti daga. May sa abidot ti panangilako mi iti dagami. Nagbiit ana ibos di kwarta asaan mi nga amo. No nangigas-gastusan mi. Pudno diyan na sa okanyak ni Uncle. Aging gaan amuan mi. Nga awan gaya man nabati a kwarta mi iti bangko. Kat saan kami na nakapangrugi iti negosyo? Kunang amin ni Bayaw, nga agnegosyo kayo kano. Day tamot ti plano mi. Naging enjoy kami ang nagpaspasyar. Gatang ditoy, gatang ijay ti inararamid mi. Ita, agila ko kami kadagiti appliances mi. Anyang iti maitulong ko, manang. Ading ko. Nadamag ko ngamin amang tangtangdan ka kano iti agmula. Kan agburas iti bangkag mo. Uun, manang. Nalawang amin di bangkag aminulaak itinateng. Isu ka sa pulak mo ti adong agtrabaho. Alaan na kami ka din ni manong mo nga agtrabaho. Da kayo titangdanak? Katwan Ay, kasyan na kami kumaading ko. Tane, awan pa yun maigatang mi iti kanon mi. Ay katuan manang. Agyamanak, umay kami inton bigat ka ni manong mo. Oh, nakasaritam ni Bayaw Tonying? Wan, nagsarita kami. Si kamot ngamin. Day talabain mo mat ti pampanunutan. Mabainak nga rod kin ni Bayaw Tonying. Katawak idi. Nakakaasi ang nagsapa mapan iti bangkag na. Hanggang kita amita ti biyag da. Na progreson. Sayang at talaga jay daga nga inlako ta idi, lakay. Talaga sayang. Saan tayo kumang agbisin ita? Si Mardeng paikit din dagiti anak ta nga agiskwela. Ituloy dan tulat ta, inton adan kwartata. Agtrabaho ta, lakay. Barang makaurnong ta kat adan tumaigatang iti daga apang rugyam. Day tamat nga ron ti plan-plan wag. Nangi na ti balur ti daga. Ay, jak amo no kabailan tanto agumatang. Puno day ta. Ngumingi na ti balur ti daga. Wen nga rod. Tuladem ni bayaw mo aton yeng, lakay. Naanos nga agmula-mula. Agyamanak Bayaw Tapi nagtrabaho na kami dito bangkag mo. Si kakit di mo't Bayaw. Nasken ti panagtitinulong ita apanawan. Jak amo. No kasano kami ang makaurnong kinimanang mo iti igatang minto iti daga abangkagan mi. Agbangkag kayo manan? Kuma? Ay, basol ko Bayaw. No apay ngamin nga inlakok iti bangkag mi. Dakkel ti babawik ita. Ang mawanan ti maramidak. Ti daga atawid mo, di mo ilako no saan nga importante ti pangaramatam. Mula amkit di tapno adda pagbiagam. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam. Hintay basa Proverbio 27 versikulo 4. Naranggas ken nadawal ti pungtot ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Apay na bayag kay tinapanam, Laura? Awan met bukod ko alugan, tano kayat kun ti agawid kat makaawid ak adagos. Kasapulan pa'y met ti aguray iti pang pasaheros a jeep. Aldawan, mabisinan da tao. Ngam di kamot la sumangpetan. Day takat nga minta ultimo agluto kat saan mo nga ammo. Ingkakatagluton, ta mabisina kaon. Nagadupay lasaom. Apay, di ka mabisina ya. Weno nangangkan. Panganak kumangay. Anya ti amok ngay, no at nanganam. Hay, di ta ka man langan. Your uray mo akanayon ti panagluto kanyak. Di ka nagreklamo. Tsak nga rod amo ti agluto. Laura, apay anak ado ti wara dito ilamisaan. Di mo matamo ti agdalos. At dapay aramidag den show. Saan ko ang mapaggigidan ti agtrabaho? Anya kami datar aramidam di taya. Gagaitak dagiti masitas ko. Iso abay ang payla ang dagita wara dita. Kaisimpak inton madamdama. Awampay ganas nga agyan mo't dito'y balay. Puro wara ti makitak. No kaya mo di pumanaw ka. Tapno saan mo ang makikita dagita wara? Ay talaga pumanawak. Makapawang ganas. Saan lang aruden at napintas abuyan talangam. Tadi mo amo ti mangayos iti bagim. Pati iti unag ti balay. Ti mo pa'y amo nga urnusan. Oy, sakbay adilawam tilanga. Kita ampay met atalangam. Nangagkumanan ti panagbinbinog kawyo kanila kay mo. Kanayon kayo matlatan nga agapa. Kasano? Kanayon met nga agunget. O di agunget akmet. Ay na, kaslasaan kayo nga agin innayat. Kaslaawan mo nga minin panagayat nila kay ko kanyak. Kanayon nakmet abugkawan. Di ipakitak met nga awan metin panagayat ko kankwana. Awan pa'y lang anak yo, ngam kasta kayon. Di da kam natultuladen ka ni Arnold, nga oray talon dagiti anak mi. Pulos asaan kami pa'y ang nagbinugkaw. Imbag ni Arnold tamanagayat nga asawa. Ni Densyo ngay, jay laagibaon kan agbugkaw ti amuna. Di nakammo alambingan. O, di sika ti bang lambing kan ko na. Uray awan mo ta. Iso ti lalaki. Iso nga iso ti umuna amang lambing. Ay, agpada kayo an nga to ti pride na. May sama na bir, Giselle. Kasla na pudot man ng ti ulom manong Densyo. Saan lakas la? Talaga napudot. Iso nga ikan na kiti pagpalamiis. Nagapa kayo manan ka ni Manang Laura? Kita niya pa'y ngay. Ay, amukon. Tatunggal agapa kayo, dito istor ko ti turungam. Tao may kaagpalamiis. Talaga. Gaputan na parier dito eh. Nangruna no kasken ka na pinta sa buya ti makitkitak. Sana kaskin ni Laura. Asaan lang aruden nga agsagsagaysay. Di ba digdigos. Nalabos mo ti ibagbagam iti asawa, Manong Densyo. Pudno ti bagbagak. Ni, ayan nga itay ko. Ay, adtoy, Manong. Matangak man iti sibuyas, Giselle. Manong. May salaeng. Tay katamtaman ti kadakkel na. Adtoy, Manong. At matibayad na. Thank you. Naimas sakit di ti lutwam, Manong Arnold. Agluto ak man iti sopas tayo so ti request ni Maricar. Nagswerte mo ni Manang Maricar. Tada para luto na. Agsinsinlumlat kami ngagluto, ading. Saan mo takanayo na siya? Dayta ati mayat, Manong Arnold. Agtinulong kayo. Taagasawa kayo kat ngarod. Wan mo't ading. Nay, si kamot gayam na ita, pare din siya. Nagpalpalami isak lang dito eh pare. Anya na inangag ko. Sikat ti aglut-luto. Wan pare. No kasta, amom ti agluto.
Amok ti mangan, di amok met nga raw, tiyag lutaw. Kasta ka di pare. Sige pare ta mapanak pa Mabisin itan ni Maricar kung nagiti anak may. Awan pa imas mo ti lutom. Anya, no kayat mo, di sikat agluto. Amo mat adyak amo ti agluto. No saan mo nga amo ti agluto? Saan ka nga rod nga agpili-pili iti sidaam? Ay, makapaawan ka na sa talaga. Awan pa'y makaya ayukan ka. Uray si kamat, awan mat makayayukan ka. Wow! Nagpipintas mo dagiti masetas mo, Laura. Agsabsabong dan. Kat nagpintas akita, hindi agduduma akulurda. Jakman amo, ngamday ta talaga ti pagasmak. Dagiti sabsabong. Apay, saan la ang maayayukan ka ti asawam? No makita na dagiti mula masabong? Adaya pa kay aywan kanyak dayjay. Uy, nalabos mo't day ta, ha? Agpay sumag. Lumabasak mampay, apo. Sige lang, Don Felipe. Lumabas kalat na. Nagpipintas at talaga dagiti mula masabong, Laura. Kas matlakan ka, ti kinapintas da. Ha? Ay, gayam. Mga no kayat nak nga umay ilablabaan tunggal Sabado, Laura. Tandaan ka. Ay katuan Don Felipe. Amok ngamin ang nagagat ka. Talaga ka di amapan mo ilabaan ni Don Felipe. Awan mo't siguro ti dakes na. Kasla sa bali mo ti panagkitkita na ka. Intun ko narinamas na ka. Anya, iti day di akinalakay na, ramusan nak. Kabailak mo't alabanan no pagaramidan nak iti madeng. Ala, agan anad ka. Numapan ka iti balayda. Wen ka di, awan pagdanagam iti dayta. Kabailak ti bagi, mari ka. Apay anaalyan ti paboritok amado si ka Laura. Saan ko nga gagara? Jakmat amo nga agaligayam day takabarbaro at t-shirt mo aginatang mo. Ti kunam kit di, awan amom, ure aglaba. Di si ka nga rod ti aglaba iti badong. Tano agsasao ka, kasla na laing ka. Ay salbag ka nga asawa. Awan pa'y pakaayaywan kan ka. Uray si kamay, awan pa'y pakaayaywan kan ka, agpada talaang. May sama na beer mo dita, Giselle. Manong. May isa. Apay, nagapa kayo man ang ni misis mo? Win nga rod. Talaga dito ayan ko titarayam tunggal ang gapa kayo. Amok tumat lang kay kayat mo. Siyempre tamakalako manong densyo. Kan, adapay tip nga itad mo. Iso nga anusam, no dito yak istor mo agtambay Gumatang ka man iti agas para gurigor, Giselle. Manong Arnold. Ikan nakiti inam apiraso. Asino ti agsakit aya? Ni bakit ko nga ron? Ay. Oh, atoy manong. Ito yung matibayad ko. Agyaman na ka. Sige, mapanak pa yating. Sige manong. Mano ti bayadag? Napintas, Giselle, Ay, 600 pesos, manong. Aya, Ito ti bayad ko. Kaya na to'y matitip mo, ating Giselle na napintas. Ay, agyaman naklaunay, manong densyo. Eh, no saan ka lang nga kursunada? Saan ka ko mga ikan ititip mo? Anya? At ito yung tiagas mo bakit? Agyaman na, lakay. At iti danom, pagtumar mo. Uwan, lakay. Among bakit? Naminduan ang nakitak ni pari din siya iti istor ni Giselle. Kursunada nan sa ni Giselle. Pagkuna amat. Sumat ti ko na. Itay napanak gimatang. Saan ko ngayon tuloy ti madayo? Ta pinaliw ko. Saan naksiguro napansin ni pare din siya ta nabartekan. Nangag ko itay nagbayad kan inikan na pa ititip ni Giselle. Sana imbaga, saan na kano ako sonada? Saan na kano nga ikan ititip?
Anya? Ay, aguray ka man. Taipulong ko kan ni Laura. Wan bakit? Nasaysayat ni Ibagam. Ta mga numaylaw ani pare din si iti Dayja a Giselle. Imbag man ta nakaumay ka manahen, Laura. Wen ta isupay mo't je tangdan ko, Don Felipe. No kayat mo, panawa mong ti asawam, tadatan ti agasawa. Total, kanayon kayo matlaeng nga agapa. Kasano nga amuyo, Don Felipe? Kanayon na kalumabas ije palayo. Kat kanayon ko amangag ti panagapayo. Jakman amo iti asawak, Don Felipe. Takas la sa anak maten nga ayatan. No kayat mo, datan ti agasawa. Total, kasjay matlaeng ti panagsasaw ti asawam ken ka. Saan mat amabalin, Don Felipe? Tanagkasar kami kinidensyo. Isu ti asawak. No dumteng to ti panawen nga agsina kayo. Addaak lang ditoy nga agururay ken ka, Laura. Ngamin, naliday ti biyag ti agmaymaysa. Umay kayo latan ilablabaan, Don Felipe. Agpatinggalaang dita. Amom ka di ti aramiden ti asawam, Laura. Anya ti aramiden na. Naminduan ang nakita nila kay kung agin inom iti istor ni Giselle. Inikan na kanupay iti tip ni Giselle. Kan imbaga na pa'y akursunada na daytoy. Ti awanan bain a lalaki. Dandanin tupay dinak maikan iti kwarta. Iso nga indanon ko kan kadaytoy, tapno mabantayam ti asawam. Amangan ngamin no maisagmak iti dayja a Giselle. Aguray ka man taurayak asumangpat. Tagsarita kami itinalapat. Agsarita kayo anasayaat. Saan kayo nga agap-apa? Nasaya at matadakan na laing alalaki. Apay mananaya. Naamwak akanayon ka amapan iti istor ni Giselle. Kat ik-ikampay gayam iti tip. Gapot a kurso nadam. Kahit, anya ita. Imbag pa ni Giselle, tanapinta sa buyain. Sana kasken ka, ang awan pa'y pakayaywan mait. Ha? Kasta gayam Alang arod, mapankan iti dayjay a Giselle. Tasya, mapanak matan kin ni Don Felipe. Imbag dayjay taado ti kwartana, kan nakuna na pa'y kanyak, anapintasak. Saan akasken ka, akanayon nak uyu-uyawan. Anya ti kunam. Ulitin man timbagam. Kinunak, mapanakon iti balay ni Don Felipe. Saan abale? Taimbaga namat asi uuray kanyak. Urayan na ti panagsina ta, kat da kamin ti agasawa. Awan naman ti bain. Sige, padasam adiswan nakitaidarom ka. Tapno addarason nga agsinatan salbag ka. Di naktupay maikan iti kwartak. Ngam kondi itad ka iti tepkin ni Giselle. Ibagaman kanyak tipod no. Anda ka din napasamak ka na kayo iti dayja alakay. Ang mga no nabayagan alipliputan nak. Ay kat nasaya at ano lipliputan ka. Tapno addarason nga agsinata. Kat mapankan iti dayjay a Giselle mo. Sana mabalin nga agsinata. Manipod ita. Saan ka na mapan iti balay dayjay alakay Felipe? Isupay matitangdan ko amapan makilablaba gaputa sa anak mo't nga ikan iti kwarta. Kwa. Manipod ita. Itad ko namin kan ka asweldo. Ta saan ka na mapan iti balay dayjay alakay? Katsi ka, mapan ka pa'y aginom iti ayanday di a Giselle? Kasano mapanak? Kat kinunakmat nga itad ko amin kan ka asweldo. Nasaya at numatungpal mo day tanga imbagam. Tungpalag. Kat di mon padpadasan ti mapan iti balay dayjay alakay. Ta saan mo nga amo? No kasanwa ka makapungtot. Kadagiti agasawa, liklikan dagiti banag apagimunan ti tunggal maysa. Agturay ko mati respeto kan pamatag, tapno agtultuloy, tiragsak iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Verge Baclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.